Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pangning kuku Allah agi yang keasalamakan na banir na mambagi na sa dunia na sampurna ko na isalungan na hari kiamat. Sagi kon mambu mga idinasi ako na ipililalilang nagwi pagkukur mata sa kuya birak na tuwad asala ko kay kasang ana sampurna sa dilimbayan. Ana na yaw na karga na sulutan na sampurna sa dilimbayan na ada asala ko kay Dato Dindik. Gusto li ngayon yan na ladia sa laba iya si Putri Maamur sa sebangan airanom. Sagi kon mambuka ka nagyo siya pagkabagar kanu sa mga idida nagyo kumbusuan dengan so kalala miniuro na swingaran yan sarana. Ada salah ka kuna ikaw Putri Salianti manalindo sarana o ba yung mamantin na mamantap dan naraga sa temana ala di inauranaw sa katay na badin na tetangkay sa sudi sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
sing bebikum amre Mata nani au nai
salabu yami putare murah besas tengah bengan anawi irano nakai no pengode se
bilang ini paguna kaderang datung naik kira bagai dirana nang ayase kasna anang ayadin sampure tai peli dalilang kai sama tanania waduh datu di sapi raido berbingung